Na konkursu za novi ruski narodni špivanki može učestvovati všetky zainteresovani državljanje Republiki Srbiji i stranski državljanje, a ista osoba može biti koautor najvecej dvoch špivankoh. Prijava se sastoji z dvoch kovertoh označenih jak koverta 1 i koverta 2. U peršej má buď znotný zápis kompozícií i text na ruskim jazyku u troch prikladníkoch pod šifru, a u druhej koverti rišenje šifry so s podatkami kompozitora i tekstopisatelja, gdje treba navesti ich mena i prezviska, adresi, kontakt telefon i e-mail. Konkurs otvoreni od dnja objavljovanja na web sajtu www.rtv.rs i u tižnjovih novinoh Ruske slovo po 12. januar 2015 roku. Všetky vybraní špivanky bude provádziť Veľký tamburový orkester. Podnošitelje prijavi, odnosno kompozitor i tekstopisatelj, môžu u prijavi predložiť z vokalného solistu za svoju špivanku. Na festivalu budú i nahrady. Nahrada žirija za autora i nahrada publiky po 20.000 dinari, a nahrady žirija za aranžman, tekst i interpretaciju po 10.000 dinari. Festival se otvoriма 1. marca 2015 roku, a prijavi na konkurs posilac na adresu Javna medijska ustanova Vojvodini, Radiotelevizija Vojvodini, Radio Novi Sad, Festival Ružova Zahradka 2015 za označenjom Njeotverac, ulica Ignjata Pavlasa 3, 21.000 Novi Sad. Všetky doplňujúci informácii môžete dostať na telefon 021 525 492 i prejk e-maila rusinska.radio@rtv.rs.